Ithurano kiamene kia Basal Haji Mwendia naritete mukana kia Rais Ruto na munini o kia kiniki ati no badiri siasa bamiro barapa kubawata mbaru kidira batingia mawirane rabedirite baeka kariba miro nedirite akiongela na kwa ruterregani na dirikari iro ambiriretie utambia ndeto kiria miro ati gutima wirane ekedira kinga kwa kudirikari ya Kenya Kwanza itipatirene ndi kuetera mwankamudi ya mwaka ya 2026 kenda kwambiria weti na mbere pudane ndito kinya 2027 itidira yekurikia narikiritie na kuwa mierio ya ruwa MCA DMK kiogora timurungamo ya kiama kia Bas mutugi kare na utuambiria chio enda gutathari Rais Ruto na munini wawe ni migambo ya mwerekeri wa ithurano kiri kiama kia Basal Haji Mwendia kiamukana mutongiro wa muongo Rais William Ruto na munini wawe kithura kende kigura maruna jamirandi ya weti na mbere jarabe kirite akariba mero akiuga mawirane jakarega kuingwa jomba kuraga iroto bia bamwe ba siasa barabe thirite bakigwata thirikari mbaru na kinya kuraga bia mabira ibithirite bikigwetanirwo na thirikari Alhaji akiuga pinzani ba thirikari nene bojori na ndwembo tunywene twao ate mawira na jau jate ingwana no kamero bethirite bagionkwa muromo bomba kuthiria political career ya Mheshimiwa Ntoithinkia gavana wa Meru, abunge ba Meru, MCAs bonde ba Meru na bokathukia bokaethia biama bage ciacha bire bibogwete mbaru mwankana ndi biama bya kurega igwite kwa Meru kairi John to apinsani benu iba unjetie ate gutionto bokuga buingia Alhaji na ugeta ukeja gukinya muthiene jo mwaka jwa 2026 tuthengerete kithurano kinene kia mwaka jwa 2027 mawira ne jau jate ingetwe gutikyo bomba kwera Meru kaire ate mirandi eu ikethire kirekirwo nyuma ya kithurano tukeja kuthaya nteto iji gwatuike ikathithwa mwaka jo 2026 narea muthiene kura ikiringwa gutuike mirandi eu butwiririte itethiri guteu boga convince antu ba Meru that mirandi eu itetiganirwa kura chiaringwa kingi Alhaji na ugete nderia mwingika na atongeria pomara kuria thirikari bioria mantune jegeni affordable housing na SHA na kinya kithomo kana kinya ndwangine inge na ugete mtojo kana mutongeria ka muntu wa thirikari indi abisa ba thirikari ne bethire bechwa kana kumuchokeria na kwithira kere itho weti na mbere ne boriko ibero imbie gutuma agitwa mbecha nyomba yugeta kwendwa owo kwendia no na mbecha te chiawe kethra SHA anto ibakugete kurita ngugi iborwe inete kurita ngugi na tutu eberezwe boega ni ate kurita ngugi muthiene buru Alhaji na ugete migambo MC wa bogeta West DMK ikiogora na nyuma watongere bakiama kia Basal kurita ariuga miari une yawe kiombe na temurunga mojwa kiama kia Basi DMK are within his rights go question manto jara kuigwa jaimo frustrate. It is within his democratic right kinya ojaura woni pomba kuona manto mana nkaja question ke report rate to shewero ria kwa rieto ni motuge kare